Anano say bisu da efa Ghana ho na MPP ase omu esi yanku ya dada mu yankofa fight bra me daye e boy duma ona se kofo ba wanku obi abati unim ye si ye da bia de ba chi bia ne nipa wu da bot ye to abani wie nu a mampanyi ye sa nu ye ni wayi a wo TV Ghana ku die ni kai e MPP for SS no kra se wo hwe ba no a ono mgosua education akra wo what Oyewe two or them SS in India or born free no ye nyansam anko woni say hook up e wo hosisi hook up obie di wa woni SS o hook up no o makwaya oduma o mu ye serious SS for makwaya di o mu ayo Soraba Angie's Board TV asawa na ko fofa ye do atua de be kan o ta sajua Welcome to London Bridge Hotel. Sahotei ewo ebuakwa kufuria so bedu kumase na ope baby ada ama ho adwuwa a London Bridge Hotel. The environment serene, neat and very beautiful. London Bridge Hotel ewo ebuakwa kufuria reception hall a hall fe ankasa. London Bridge Hotel reception so beautiful. Your standby planter, a tomb lighter, na ye try to share the rooms in this way. Very, very neat. Your bed, bit me a funny pa, mienu, enemy answer. London Bridge Hotel, rooms in very neat and beautiful. Executive and standard rooms, a bonus order form. So bedru kumase, na ope baby ada. A London Bridge Hotel. Ubet me a free 0553233855. Anano say bisu da o so da bisu da efa Ghana ho na MPP ase omu esi yanku ya dada mu yankofa fight bra it say jo mgusu a omu boaba omu me daye e boy duma MPP for air plan say omo be kontokwa omu be di ntokwa be ba keke ye nto abakura no me ntokwa na bo ombe keka constituency no mu ntokwa saa ne mu atrete da ya waso no na de na wo ya fa da ye no me so da ya da ye ni nyaba abonje penu ana kwara sei is what can ebesi asei enye ye bi o aba MPP so ye is asundwe party omo mpe to trust for the asundwe party NPP say kura omo de two NDC for ye to trap for no omo sa baji so omo na ye to trust sa you know that omo de two NDC so no omo baji o ma de afa wow violence the violence there MPP say who MPP wona ba NDC wa wo beba be gina ma wo ra ho nyam ntokwa nko Diana was soon kana me ma dwen e na me ka say Diana wo mu tokwa no e be sisi wo ba bi bebre o mbe head kan ko tokwa o mbe say ye dey ba so be to wa ye ba so ye ma so direct on be free be na kupie ho a ya hete o nyame na yi ya kire o ase bibi say o sanka o ben pipi mpanifo no na ka o na o makasa dabi wo pe wa wo jimi wo ompe wo a wotimi jimi wo no ma yusu de do mpe no mpe no kura dabi we daye we I think say o say nyine bomb pai na esi ano kwan me see MPP party no so just here se wo wano ya betime di atem aye niam bi a wo enye din dia the Kevin Taylor no wo kana sebro enye sa na no di NDC for no NDC for so the same no ye wo sa na wo mani ache said you wo ma kaza ko nyan beten no e na ten ye na abedi NDC for side anu akọ wodi wo ma chi aduru ba bia no wo mu jimi no enu sati edani gu wo mo so ena sese no ba bi o ye adwuma no ekoye no afa wa we ya bibi okura beka se obi na aka chance wonye eso na yo no da be yo no a
Maybe tell me I can be actually. Obi aka Come say me. Wo je me kwa na bibi abetim tim say oh. Saudi we mahunu we. Esem ye. Yeah. Ebe am ka cho se maso dai. Ah, Na bi before no awudi abo mu tirim. asem we dia no dai we dia no den. Awudi abo mu tirim. Ah, omo de be pa konya. Ana say omo de Saa ngomfo makonya. Ona se kofo ba wanku obi a Wanku obi a be unim de esi ye. BBC ye. Da bia de be chi bia ne nipa awudi abonte. O sa time no. Ema E abonefo bi ne na na we na me ogana na me okumase a. na wo be say O bo na mani afi. Na emma wu bi apemfo bi ne wo da ba bi ni sa na no entimi e abonefo bi de be wura o man. Ni yes do do e be si ne. Na che. Ufo dia ye 20 say 21 2001 Yeah, 2001. 2001 Yeah. and then so calculate 25 good years Yeah. na ma wu to abonten adai Ipa bonefo bi de be wura o man no. enipa body for bay yeah and yeah no bi wu da abonten ho na ku no Se ye nim ni oye. etim na wu 2% na de hwai Eno na me je se ye nim. ye to abani wie no a mampanyi ye so adu wie no ni wayi a wo ti bi o Okay, o twen ma adwen si bi so to twa e. eto chantem O solve ye be sa be obedi power. enye power no obedi ye no O de nemo to gugu. no awudi sam na ewo part kum na di Sana wo hu no. sa na mi hu wo Wow. me history da ho beka history papa no me nka fu O we dey say ade na ye twam ma ene ye de ne sa nkwase ade jimi kika no why ne be yes ade no na no ensi. esi ewo meaning of that E ma na ebu o mo ro mo twitwa o mo. anya manko aye bu obi mema nyina. ya bu obi a ne fire by wo. wudi nkwasem a e be fa wo ka ya su lodu from here to Kejetia emfa mro so Na o fabro. eni pa gira mfimfin ha adisem Yeah, adisem. wudi wonu ma ne agira ne aka ni pa no wa obro so no enu kwa de bu ayen ha driver no Wa fabro so no. ne ayu ni abo e kira wo mfuro ma no mro so Oh, okay. etede o ma no mo de ba se driver ni no ye bu passenger no ye bu driver ti no mbo driver ka ho ye fe bi kalabule Ai kalabu. wo ye bi e wo dwom na ye chiwa ye do betu table so ne atwa ma ye twa ma no ajeri no oni a Na ho na ma order. me hwa je order bi ani ba bi anu ase na ho se bibia mbohunu bi anu go to this way Okay. because nipa bibini wo chi na ade de court ani ade ye ko delay court o no gwa no e chi no nya bi Yeah. ani edi kwa amanfo ye nyina ye sia Sade no say ka say sorry the late JJ Rollins and a mass side ne ba so ma militia for esisa nkofo ne ma ne ebo ma ne ade e sade ma taage na nkofo be wo de taage na wo your right thing wo ye I was a member me CDR na wo kasa na wo me CDR me PDC me ye sade me nyina ye bo do nkobi ye bibia me pomani na asantefo ayi asem de ye de ontimi ye asuduruma bi na play miensa say ebe drag me say ebe ni na mo etwem ho obi abedwa jet fighter no sa we je asoja fo mo jet fighter me say miensa be ni na so sesi a emirika abamfo betu akofro trotro ebi afafo ma ba kuruma beda na efe keke ya mtrefo nyankopo ho wodu obi ba ne mre no what is obre wa ewu yeti ya ne se obre wo na nte so yare da wa ya ba na man for the sinka obebre eni ade ya brudu ni aye bibia nyankopo wodi ni pa ba wodi ni bebo aye purpose
no de ne bai etu ode na ya wie wa wie kofi kwada afa na ade ti wa ti asia wo ma mi jimi bia oye ya ye bu no 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 abeka kirewo ne ba na ne ba so abeka kirewo wo nana na wo de abufuo etewo wo de ahye mu wa ko fa ne ma hwi obi a uza wo ne ma na ade bai wo store nie ton a wo de ne ma ne gu store no ma de achi ya store no ne ma nyere eni ma ni be kwai na bi so obi ehunu ba bi ade ne ma na ade akoguo ohun ya na obobo amane ni bi na wo ye no ni akoyi ye gina so ya bodo nkomi no ne ya du sika ama wo ne ekoye ba bi enu ni asem bia ba o hwe sansa no so na nka ebe boa o aboa enye se be boa aboa bi ho sa be ya enu ne ma o manu mo joye cause obi antimi price ni ama o democracy no emwa emfasa ni ma no kwai emnya adwuma bio obi du ba court ye be di asem no ye be yenze ni ade edunti ena bibia atwa atia wow what I say edi saade no mo obi ana santini bi ka ene eboye nananom ene ye mo di bone ne ebomo mu di bone ne ebomo mo ji mi mo ho ene ebomo oko fa ne ama baton wo holo ne ama no obi kwa di abufuo wo tu amla kakaka fia akosia no wo ti akofa ne ma no triple ne ma ni na agum ne ma na ka fo mo atro aswenti so ba ye ba ro to ni sika ba chia na se ye be ba be hu na e ba boro no se ne ama edrum na bi ne ye hye mra se even at top into ehunu ze bi da ofia ye nchew bottle pento ye bottle e bi da ofia ne ye awadi nyankopon se history na American yes ato mo bomb pento ano se ye ni e bomb pento asante enti asante fo no ana za ka kire president say we killer say your pento ho techniques pento ana ye yusu and ye se pento bi obi a obi a family oh okay na manfo suru se ye de baba na ye tu amna efie ye di gum tu ko biche ba bi be la ye tu fo mu a pento fo sa ye sie pento ano ene o boy work asempa ye sie pento ano because uko site ni bi na se e ba se ye cars ne ba na mu tu asase ne so funtuma mpento piepie pa na dem pento de wow sie wo de ne ehuru bi wo dem ya chi e ba bo papa oh okay e bi say jimi no asande boy ye jimi ye no ano da si ye jai ye jati 442 style no aye ye tokwa ni yabuye maame ne yabuye nana no obi amu ye mi obi amu mi obi amu because one papa ni ama be me papa ye guaro nsa ye bo papa ai okofa ni ama ba ye temuroko we driver kawo na a wo cars bebri tolodi adam se o ye controller o ma we say for no commander police car it won for police media soldier force na ye operation no okay a follow bolo do number ili pe gbe se be 30 o de coin ofriwe okọ ofri we na eba akuma na efra to 30 okay eno owura kumase ye kai di pana bro so 30 cash card for 33 eri pa si ya no eburu 30 no next day will be a tie kodwa so eri pa 33 no we inside hey you need two tables to 24 mi gina ho ontwa ya bo na wo gina 24 aba beautiful amana hey then mi gina ho ma be jimi ho say ya bo ba Benjamin ate jimi no wo nim so papa ya wrong oh yes me enye na wa ye what does it yes ya ka say na say so pro ela me fro car free baby ela me konkran bi duru ko no ela da ba say ade asa abosis tonko you see from nam ko jira kwa ho se be peka mi jira kwa ho na mu say ka bi ba na me soporo ne police for car hey yes obi ana se ko bi ada ela car do so be everybody pa na o jira no say o ko he na so me kwa aka na da banduri awase abia asem dizesi me gaga me esi di asem yeah na so me member say was my friend come ye di nura kono hu station
me ne ma isem titi na am ya isem no gaga no eti me de gala bu nu be wura ma be ya isem sidi ani dale omu gwa ho egwa ma me ya di ma o bi jam ban ko se afi de na mi gwa be wow I am ready me no mo kan ya se ne de me nye body bia so ma bu kakra oma nko mo ma me ntira ya ade chia era kanta ni si wono oh bench ni si kanta ai ni mi gibi e da so wow ti e bo 5 wa no mo anya me say kati sorry ko wow kofro ka ko me ko em ko kama ko sim ta na ya ti e ban ni from pedu ati e ban fufuro oh okay e frɛ na na ba mo akuna is African beat oh okay ko me bo ban fo na ma dem ko fali process na oba yes men now sisi ati mi pie wow but over that time no sa level no and e bi ntimi mma o enti ma enti mo ma mo body ma mo fa ho yaw enyimi ma asante sai anu no mo de digibi it is that time no I another time frasisem any time body anu mo de yes ade man yeah any bia ba wo mo nyi sa ade man fi wo mu no mo ya na mo ye yesei akeja dey enya o roris nkwa na obi a sabe oye eku oh so cool there Ghana ku die ni kai MPP for so that one dey ni mati mu fo ya de be ya eku sa mati mu fo ya de kwa bro kire ni mo e ma kokwa ki kai ya wo be ya kwa me kumaku etu nu wa bra woni ya no wa tu kwai MPP one na share chiri wo mo na share kire enu wo so de be di man no ye wie ni eto aba oh okay ye to aba sa ma MPP bizia le be dia ko nwa every fan time yeah every fan ko to ka wi yeah ko to ka mo ni ade wo mu nyina na wo to aba de bizia di ye the buzia no MPP ni MPP ni kasie pa ona no de kwa mgroma premier ba bebre ye de man no 2 years 3 months another coup bera FIFA no mu tu no o mu tu we no na every fan ni na aye wi tu buzia yeah na champion take over champion na me the work me nim say first school or Ghana MPP for na omna ye we ka cool bia man for the one jeje ye no FIFA MPP na ye cool FIFA din ko to kanum na ye first school yeah ankanum yeah omna ye cool first jeje chi no ye cool bebre ba be cool e ba ni nyina sa agofo ni nyina no cool no amfa e ma jeri pia o mu nyina tu yeah amfa nti e ka cool wa Ghana wo mu na ye cool dile cool dealers dealers now they are share chiri na me ba nya se no na mo ye di pa bone no cool dealers enu ne mo adwuma na mo ma ba ka bibi se yentie wa no me do obi wa bibi mo a sebe se me ka se mi tro na me bo wo usro bia mi tro mo usro mo ulu za so omu e wa mo atiri mo adin wa ma ese huriye no sa wa o MPP ni bia se huriye mo jampa di ti mu da poni nkwa hwe asa ye de wori si training ye ni o do training ye no e bia da first ni ye wo usro he ne nyamsa to ya de usro nyamsa su e se o man bam apply yeah ye ja ye ho so mi wura mi place e be ti se o be hate me ahu me dia ba bom ti because oduma ti mu se papa yi as wo kan as wo nyere as wo kan papa yi
aso odi agora na wo As no waka asem. aso ye di bresem na meka brother Yeah. ukumi akumkwa But the waka bebesu ya no kure. ah Bebesu ya no kure pa. yeah Wow. Me no boy siki di komo. pipia Aha. run away One people run away. ah gani Well, as omo ho be hu ba Ghana phone hu omo sa omo ntesa. Ntesa. jai Dem people abo Ghana o. oh ye ende enko omo ye he Anya nkwara no mo nam kwan ho a omo so niam na nkwara mo tonton niam kwan ya bebre akwa sese wiewie. Bebre akwa sese wiewie. Obo first na kwa bi wa mo to ba SS bi wi a wa wi abrabo onye basa at least wa ko SS. What I say obetimi kwa konya adwuma ye. Sani nyina tu bia na. SS ni kwa se wo hwe ba no a ono mgosua American profo na ayede Omo gosua de fornication. SHS omo kosia adwamamo. Owo ya na de nsema wo kenken ni. SS na nkwa no kogosua adwamamo. wo JSS ni JHS no a so atase ni bibia de da pomboko onya wura se yi no a eno no wosua obekọ no omo e wo no ade omusua no omususua with my experience the mahu no Se ene de omo nkwa na e bi omo fa fi be ba school na nkasa mu de obi na okọ school mu se teacher ni chese ko bo adwaman ana se okosua adwaman teacher fo adwuma o na ntuka so omo kosua fi school omo sua no ye seniors no ba 2 years o e de ka kire wa ba no e me ye o se we say de wa hani eni di la we so na honton students na extra omo ba teachers ni nya awe sa omo hwiri wo no omo pia sa me se ho na experience me na free akura wo what oye wura 2 condemn go bebe dwane ba club omo be ya say what o wura 2 asemnansa ho de me no be ya adwene ho de me no be because obi won ma obi ko school din obi wi afa no wasesa obi wo be sua etwetwemu obi wa tese ensem bebe me si guy SS ni de wo board free no ye nyansamu anko obi akọ obi wo papa ni kai was a idiot was it o free bia wo wura kwa podi patasem aba obu akọ obenya kura dan kai na de ne elsenka o free mu an wo timi twetire agiska of course SS ba ko benya ngai mani twetire agiska because wa ko peska asem o school mo bo de chi ni bi o ma mi ni bi o papa ni bi do tra school fees no eti free e no de akọ ontu ahwe mo na musa ntino wuga zewe me card kure na kire wo woni se hook up e wo ho sisi hook up wo se aba se no obie di wa woni SS o hook up no so SS for no e wo hook up so wo mu na wo hook up no so kese omo mo wie school na so mo school wo mu a omu wie ni wo mu ya wie hook up no obo ya so okay omo makwaya odwuma omu ye serious SS for makwaya adwuma mo ye hook up hook up obetio ko ma me ye hwe ofo papa nye hwe ko bu afo akuta ne kwa ma me papa enkuta betimi to onya ne he obo modis no wie SS ni no se hook up no na ni daje hu no wura ho dia odani slay queen awuradia obosim adia yesi first sini ye mi entwa o se onti da bire bi ka se minya pono abetwa o mutwa yetwa pono Ghana ayi twa pono a live video obi na omo ye omo de e na omo si ye video e na live no eja ba ku pe o atwa so be e da ho de bia ti se yetwa pono Ghana before so be wura ba de omo de sande o sa yes na di ba mi nya dai o ba so o ba o ara we Ghana ye mobo omo na ni pono bro de bia pono nkora pono the CSS no be be free no ene tira ente mo ye pono
boy I share papa ne kaka Entira share papa and next for do so police for do so am soldier for do so SS for nkora wo wie no SS no so wie SS no na say papa dis ka ma minister be no akọ sai no o twa nko ade a o twa de na o twa be na what be akọ nursing training no who dis ka bakọ ende ya dis ka dey continue dis ka onko wa ko ehu kam kakra o pesca sika ba do abesiri ko ijo wo mu nyina no ehu kam na adwiri ko ade wudi ti o ka say say asama o kai dia mimi no ho be we be no ho we nim sa hook up the ka say wa busi me hook up no dia me una wo kan na me nim say access for be hook up adwuma yo wasa ko school me nim that ye ntwa so what be ntwa so obi ba ko school a so ma ni ho pa and the kids are be na no dey hook up ko bi ebu enu na hwe app ni bi so ana be phone ma wa hook up platform so ana ma me ni bo mo no mo dey send o say me hook up enti no wa mo nka o wo bi e WhatsApp na mo ese o data mpo hook up for nko a wo jom se nkora abrewa bi enim pajimu bi enim Usa wo de wo ka sem bi say obi anyi wachinye o because omo ni me bia wo free awo ba etu ka bi say ya say wo mu di wo mu numbers go from traffic light go mu di ehim ni so just o waran ko ntu frɛ na o ko from traffic light tafu wo hwa wo bantima ya frose kuru ba go na trust man ponti hey okay bantuma wo francho wa ga atonsu hook up girls wo mu jede egum sa bo na tema de so saso tema fo so ba tema hey sakumo no ehere bro wow wa kasa wo hwe hook up na wo hwe obi o ye opi nwa no e de kire se opa price nyina bo ntu upo say free SHS and the hook up aba 44 wo free no of the gumu no na man sa de buy free SHS ama hook up adoso asemo na different abo and there will be one na o tia no a o se be tia bi na me nanyi no sesi wo ese ko ss de tia no me no boy sikina e de enkomo o hwe enkomo na o baby a o ka se ni free bana from top to down revelations I would be epiem na the latter part na asama o ka minim say bia we dey buy ebi so awon nya adwene there are advantage and disadvantages so what I say it in common idea it's not about condemning everything advantage or and disadvantage so dey to see no eno na o se ye hwe na ye tackle na ye solve na eboa edu baby a enye master nko a o se yeso ye ne ye den na ye shempanyfo se ye hia de we mu ye we maya yeso ye be ye say na mu ama development emra the issue concerning development e wa Ashanti region there or say ye maye ni kon pa na eboa ma Ashanti region me ni wa wie de ya ye wie o pa twankura de de no to baby na MPP focus no me feel to baby because nkura de de obetima ba ne ato aso but nkura de no ye better because there's more to that bebre ni onya adwene obi so ono be ya adwene because nkura na ka say omo pie ba ba before say ye ba omo aba na mo nso mu kunu e na fra me ate sada na say se wo si beboa ana me te sada na say me ya te ase because mama on say first no ka do jomo na say nkura ne pon ye makwan na omo ba fia omo se mo nso mu kunu mo na omo aba o ene ye besi wasem no so adenti ena me fa sa di memu a edure nyumra nipa duduro nyina be gu kro from ha ampo ha kakre ya school from kwala won be gu apede yi o me hwe krom o ma hwe school ma che wo be hwe krom a ko bro no a wo ti so e
ade tena ha na moba na wodi ni ku atade no ahye de the bag mu e bo atade wo be gina wo jimi no ho se wo ko bridge o probably okay who dey was o ha dey with the free education ni adwamanfo de amaye ma ba ka ache se mo ya ade damn you and that credit one on bedem the granny ni baby da edu ala jo so de nanti so ni baby a oda what baby oda o ma me ko high dai and that no ma me su discount ba had anti na dan for da wa high enum gum bebre ti du ala jo be chi na de jo mo nya du sika kra to dia dey ma me yan kan sem nam dey all right from community here I think say that particular side no the latter part no measure up time na me no boy atana because in some no boy can twetwe ma adwen si bibi so but you up time na atana si na ahwe although no abanso abo bebre bebre nya kwai free street ni so e kosko esu and the serious ones no e dey bobra nti mo amose mo famo dey mobra mo be different I think no e wo mo ankasa mo ho me ni e the fresh boy papa je me ni o boy siki na atana si ebedi ensem kakra ekoso ebi e politics ebi e social issues ebi education kakra ni nyina ekoso wa say try so be subscribe me patcho like share na comment like share na comment na ko notification badam no so fa won saboso be on enda on fa saboso o do saboso me the video be atumo ha automatically won sa ebetumi akabe thank you for watching ya me enshaman producer Kwaku Jordan on etina chire handle camera bibia edema me ye be say share peace.